reka tuganire amagambo Imana yanshize ku mutima nanone bikurikiranye n'ibihe turimo. Turi mu bihe bibiri cyangwa se by'uburyo bubiri. Naza kuntunga nje mvuga ururimi wenda rudahuye neza ni kirundi, muragenda mu bisiporta mu byumvamo. Nta kibazo n'amahoro. Turi mu bihe bibiri. Isi yose iri mu bihe by'uburyo bubiri bubangikanye. Isi ubu yari mu gihe cya coronavirus. Abantu bose niyo barimo, niyo bavuga, niyo batekereza, niyo basoma amateka n'amakuru yose niyo avugwa na ya coronavirus. Mu ndwi ishize wari mu bihe bya gikirisitu ku isi hose, aho abantu bavugaga hejuru ya Pasika, hejuru yo gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nayo mpamvu, kuri izo mpamvu zombi byatumye rero ntekereza ko tuganira kuri uyu mugoroba umusaraba nk'urukingo rw'impagarike, umusaraba nka pasiwadi y'agakiza. Murihanganira determe umusaraba nk'urukingo rw'impagarike cyangwa se umusaraba nka pasiwadi y'agakiza. Nanone nkaje gusaba muvandimwe John adusomere Abikorinto ba mbere igice cya mbere murongo wa 18. Abikorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa 18. Sawa. Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18, ndasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Urakoze mwene data. Wakomeza Abikolosayi igice cya kabiri. Abikolosayi igice cya kabiri umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Colossians chapter 2 from verse 13 to 15. Some mu izina rya Yesu. Umurongo wa 13. Chapitre 2 verset 13 jusqu'au verset 15. Wa Kolosai sura ya pili mstari wa 13 hadi wa 15. Some mu izina rya Yesu. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo, kibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Yesu ashimwe. Amen. Oh, haleluya. Abigalatiya dusoze gusoma Abigalatiya igice cya 6 umurongo wa 14 wonyine. Galatians chapter 6 verse 14. Les Galates chapitre 6 verset 14. Wa Galatia sura ya 6 mstari wa 14. Some mu izina rya Yesu. Ariko jeho sinkirate ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbera ikibambwe, nanje isi nkayibera ikibambwe. Ndabashimiye cyane nshimiye n'ururimi rw'ikirundi ruravuga neza rwose. Ndi kure yaba corona yararangiye noguze Bibiliya y'ikirundi. Bavandimwe dusangiye gucungurwa, nongeye kubasuhuza kuko mubizi hamwe na hamwe ku isi ubu tuvuye mu bihe cyangwa twari mu bihe byo kwibuka urupfu rwa Kristo Yesu. Mu buryo bwa kidini n'uburyo bw'imyizerere ndetse n'imyemerere, abantu ku isi barimo baselebra ibya Pasika. Ariko Paulo we
aravuga ati atwibutse ikintu gikomeye aho agira ati tugendana urupfu rwa Kristo iteka mu mibiri yacu. Abanyedini abafite imyizerere itandukanye bagira igihe cyo kwibuka urupfu rwa Kristo, bakavuga ngo ni mu kwezi kwa kane, abandi ngo ni mu kwa gatatu, bakagira ibihe byo kwibuka n'ibihe bitari byo kwibuka. Rero niho Paul adukebura atubwira ngo tugendana iteka mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo. Rero ibyo tugendana muri twebwe nibiturimo, ibituriho, sinzi ko hariho igihe bishobora kutwibagira cyangwa se dushobora kubyibagirwa, tukagira igihe cyo kubyibuka n'igihe cyo kutabyibuka. Ariko niba tugira igihe cyo kwibuka, bivuze ko tugira igihe cyo kwibagirwa. Ariko ntibikabeho ko twibagirwa urupfu rwa Kristo Yesu, kuko tugomba kwibuka urupfu rwa Kristo Yesu ko turiho, ndetse hari ibyo twishyiraho twenyine ubwacu tukabyibuka nk'amategeko y'abantu. Ego ti igihe runaka nikigera tuzajya twibuka, ariko iri ni itegeko rya Kristo Yesu. Ubwo yasangiraga n'abigishwa be yarababwiye ngo mujya mugenza gutya, muzamunyibuka aho muzaba muteraniye hose kugeza igihe nzagarukira. Amina. Iri ni itegeko rero rya Kristo, kumwibuka atari itegeko ry'abantu. Aravuga ati mujya mugenza gutya. Rero kwibuka ni ubuzima, kwibuka ni urukingo, kwibuka ni imibereho, kandi iyo mibereho irebana n'ubuzima bwuzuye, ari bwo nise impagarike. Mu rurimi rwacu rwitwa impagarike, ariko mu rurimi rwanyu abyo nzakunda kumva vuga namwe bijya muvuga ngo holistic. Ni ibintu byuzuye birebana no ku mubiri, birebana no ku mutima cyangwa imbere n'inyuma. Ni ibintu impagarike ni ubuzima busuzuma, bureba iby'inyuma bukareba n'iby'imbere, inyuma ku mutima, mu bugingo, mu mwuka, n'inyuma ku mubiri. Mu yandi magambo, urupfu rwa Yesu rukora, rurebana, rushinzwe kwita ku muntu wese wuzuje ibirebana n'ubugingo ndetse n'umubiri. Reka ngaruke kuri abbreviation nkeya navuze, cyangwa se ku magambo makeya navuze. Ijambo ryitwa urukingo. Urukingo ni iki? Mwebwe murabizi cyane, cyangwa se icyorezo, ubukana buba bukomeye kurusha ibindi. Indwara y'umubiri iyo umuntu akingirwa, nuko baba bamutera ubumara, nuko bamutera mu mubiri wiwe ubumara buzarwanya ya ndwara cyangwa se cya cyorezo kihari. Ni imbaraga zihangana n'indwara. Ni imbaraga zihangana n'indwara. Ni icyorezo giteye uyu munsi wa none cya virus. Abantu bose ku isi baravuga bati urukingo rwarabuze. Nuko ari urukingo rukingira iyo ndwara kugira ngo itongera kugenda. Icyo ni ijambo cyitwa urukingo. Rero ikintu cyitwa passwords ni ijambo ry'iki gihe ry'ururimi rw'icyongereza, ryamenywe n'abantu bose, ryinjizwa mu rurimi rwose, hafi ya rwose ku isi. Shakisha. Ni ijambo rijyanye n'ikoranabuhanga, ririmo rikoreshwa hose ku isi, cyane cyane mu mikorere ya buri munsi, muri za mudasobwa, za telefone zigendanwa. Ni ijambo cyangwa se umubare wihariye wa nyirawe ashyira mu bikoresho bye by'ikoranabuhanga. Uwo mubare cyangwa iryo jambo rimuha kurinda ibintu bye ngo bitamenywa na bose, umutungo we ngo utavogerwa n'ushaka wese, cyangwa se utibwa n'ushaka wese. Muri makeya rero, ni urufunguzo rw'inzu ya bwenge. Password
ni urufunguzo rw'inzu ya bwenge ari we koranabuhanga. Twavuzemo n'irindi jambo ryitwa agakiza. Agakiza ni ijambo ryo mu rurimi rw'ikigiriki ryitwa sozo. Sozo bivuga gucungurwa, amahoro, kurindwa, gukizwa indwara no guhabwa imbaraga. Reka nsubiremo, agakiza k'imibiri n'ak'imitima, ariko navuze ngo agakiza k'impagarike. Iyo Kristo yakijije umuntu amukiza mu imbere n'inyuma. Agakiza rero mu izina ryako kuzuye mu rurimi rugiturukamo rwitwa sozo w'ikigiriki bivuga gucungurwa, guhabwa amahoro, kurindwa, gukizwa indwara no guhabwa imbaraga. Iri jambo rero umusaraba, kuko twabivuze dutangiza, nk'urukingo na password y'ubuzima bw'umuntu bw'imbere n'inyuma. Imvugo rero n'insobanuro. Iyo tuvuga umusaraba abantu bawumva mu buryo butandukanye cyane, ndetse banawuvuga mu buryo bunyuranye. Bamwe bawubona nk'umutako mu majosi y'abantu, bakanawugura bakambara nk'umutako. Abandi bawubona nk'umutako mu mago bashyira mu mazu yabo, mu nkuta zabo. Abandi ndetse bakawushyira no mu nsengero, bibuka ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe bawubona kandi nk'ikimenyetso cy'ubukirisitu, aho usanga, cyangwa se cy'umurimo runaka, aho usanga abapastori, abaevangeliste, ababishopuzi, abakuru b'amadini banyuranye bawambara ku mitima yabo, bawambara ku mitima yabo no mu myenda yabo, no ndetse no ku myenda bambaye ku makote, bagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubupastori, ikimenyetso cy'umurimo w'Imana. Ku bandi umusaraba bawubona nk'ikimenyetso cy'urupfu, aho bawushyira ku marimbi, ndetse aho bawushyira ku mva z'abanyedini, ku mva z'abantu abo ari bo bose, baba abapagani baba bande, bashyiraho umusaraba ku mva zabo, ngo ni ikimenyetso cy'urupfu. Ndetse no mu yandi magambo, ikimenyetso bakigira n'ikimenyetso, umusaraba please, bawugira n'ikimenyetso cy'indwara kwa muganga. Bandi bigeze kuza barwara malaria, bamupima bakavuga ngo bamutoyemo umusaraba, ngo malaria y'imisaraba 3, imisaraba 4, bakawufata rero nk'ikimenyetso cya malaria. Ariko insobanuro nyako y'umusaraba ni iyihe? Insobanuro y'umusaraba nyako ni ishusho y'imibabaro, ni ishusho y'urupfu, ni ishusho y'umuvumo. Ni ishusho y'imibabaro, ishusho y'urupfu, ishusho y'imibabaro, y'umuvumo. Ni igihano cy'abagome, ni imbaraga zihindura amateka. Yesu mu gihe cye, abantu bo mu gihe cye, abanyedini b'igihe cye, bene wabo, ntabwo bigeze bamumenya, ntibamenye imvugo ye. Igihe cyose ubwo yarangizaga kuvuga, baramubazaga ngo dusobanurire ibyo wavuze. Abantu b'igihe cye ntibamenye uwo ari we. Yo mpamvu kenshi baramubazaga ngo urinde twibwire, uri Eliya, uri wa muhanuzi, cyangwa urinde. Abantu b'igihe cye ntibanamumenye, ntibanamenye n'icyamuzanye, kuko iyo yavugaga ngo ndi umwana w'Imana, baravugaga ngo arigereranyije. Yababwira n'imvugo ze kuko nabivuze, yarabivugaga ntibumve de terme métaphorique yakoreshaga, mbabarire, ubwo yavugaga ati uru rusengero ni mu rusenya ku munsi umwe, yewe nzarwubaka ku minsi 3. Abantu bagateye baramubwira ngo ni umusazi, bati urusengero twubatse mu myaka 46, byaba bite wowe ko warwubaka mu minsi 3? Ndetse yagenderaga n'ababembe, yabakoraho bagakira, bati ce type est un danger dans la société. Bati uyu muntu ni ikibazo muri société, uwakoraho aramwanduza
kuko muri ko mubona umuntu wese bamutegeka gukaraba ngo nakora ku wundi muntu kubera corona ngo aramwanduza. Na Kristo Yesu niko abantu bamutekerezaga muri societe yiwe, bamubonaga ko ari umuntu uri dangereux. Kubwizo mpamvu yabaye ikimenyetso kigirwaho impaka. Ni nayo mpamvu yabwiye abigishwa ngo hahirwa uw'ibyanje bitazagusha. Ni nayo mpamvu ubwo bari baje kumufata igestemane ryajoro, bazanye n'ingabo nyinshi n'intwaro nyinshi, bibwira ko azabarwanya cyangwa se ingabo ziri kumwe nawe zijya kumurwanirira aribo babigishwa be. Uretse n'abandi bagize confusion y'ubuzima bwe, abigishwa be ubwabo nabo ntabwo bari baramumenye neza. Iyo baza kumumenya ba Petero ntibaba baratemye abantu amatwi, iyo baza kumumenya ba Petero ntibaba baramwihakanye, iyo baza kumumenya ba Tomaso ntibaba baramwihakanye bavuga bati tuzamwizera ari uko tubonye. Mu rubanza rwiwe rero habonetse akarengane katigeze kubaho mu gihe cyabayeho n'igihe kizaza, ariko Imana yo mu ijuru yahinduye ubwo bugome bwabo bafarisayo kuba ari inzira y'igitambo cy'agakiza kacu. Imana ishimwe. Umusaraba rero cyari igihano cy'isi gikojeje isoni, nicyo Imana yari yaratoranyije, nicyo Imana yakoresheje guhindura amateka y'ikiremwa muntu iteka ryose. Ibyari bikojeje isoni mu isi, Bibiliya ni kwitubwira ngo ibisuzuguritse byo mu isi nibyo Imana yatoranije ibinyacyubahiro. Haleluya. Umusaraba wari ukojeje isoni. Umusaraba cyari igihano cy'isi. Umusaraba uwabambwaga ku musaraba yari ikivume. Niyo mpamvu twasomye havuga ngo havumwe umanitse ku giti, ariko Imana ihitamo umuvumo w'isi kugira ngo iwuhindure umugisha w'abari mu isi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Twavuye kure bene data. Urubanza n'igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, yaragihinduye agishyira ku cyari kuri twebwe, agishyira kuri we kugira ngo twebwe barabo gupfa tubashe kuzuka, twebwe abarabo guhona tubashe kugarurirwa ubuzima n'ubugingo. Ibyo byose nta yindi nzira yabiboneye yo kunyuramo keretse umusaraba wa Kristo. Niwe yabonye gusa ko ari wo ugomba kunyurwamo. Twasomye, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbukana ubupfu. Niyo mpamvu abisi kugeza n'uyu munsi bataza agaciro kawo, bawambara nk'umutako, bataza agaciro kawo, bamumanika mu mago yabo, bataza agaciro kawo, bawujyana ku irimbi ry'umuntu w'umwicanyi, w'umuntu uwo ari we wese wabaye ruharwa, bagashyiraho umusaraba ngo ni ikimenyetso cyo kuzuka kwa Kristo ariko kutamurimo. Bene data, muri uyu mugoroba w'uyu munsi hano iwacu, iki nicyo giha agaciro umusaraba wa Kristo, kandi nicyo kiwuha kuba urufatiro rwo kunesha, rwo gucungurwa no guhabwa ubwiza. Dore rero insobanuro muri makeya, insobanuro zitandukanye z'umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo wavugaga iki ku Mana? Munkurikire neza. Umusaraba wa Kristo wasobanuraga iki ku Mana? Umusaraba wa Kristo ku Mana uvuze ibintu bine. Ikintu cya mbere ni icyemezo cy'ikirenga cy'urukundo rwayo. Ni ukuvuga ngo nicyo cyemezo cya nyuma. Ikirenga niryo jambo rya nyuma. Cyari icyemezo cya nyuma cy'Imana cy'urukundo rwayo idukunda. Icya kabiri cyari icyemezo cya nyuma cy'ikirenga cy'ubutabera bwayo, justice de Dieu et l'amour de Dieu. Kugira ngo idukunde yagombaga gukoresha sa décision finale, sa dernière décision, ariyo son amour suprême et sa justice suprême. Niyo mpamvu Imana yakoze ibikomeye iha agaciro umusaraba, kuko ni urukundo rwayo rwa nyuma, ni ubutabera bwayo bwa nyuma. Icya gatatu nicyo kiguzi cy'agakiza cya nyuma. Haleluya, banyumva mwese? Amen. 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 Nicyo kiguzi cy'agakiza cya nyuma. Cya kane niyo nshungu yuzuye
yo kutongera kurema amaze kuzana amaraso ye yabaye inshunguye iwe ya nyuma. Bavandimwe, ndishimye cyane cyane kongera kuvuga umusaraba mu kanwa kanje, kuko niyo password y'agakiza kanje, ni nayo urukingo rwa virusi na corona muri ko muvuza induru. Urukingo kwisi yose rukenewe uyu munsi ni umusaraba wa Kristo Yesu. Ntabwo ari urukingo ruzanwa n'abanyamerika, ntabwo ari urukingo urwo bazazana rwose ruzadukingira corona ariko icyaha kitwice. Ariko urukingo rw'umusaraba wa Kristo ni urukingo rudukingira ibyaha, rukadukingira n'urupfu rw'iteka ryose. Bwana asifiwe. Amen. Isobanuro y'umusaraba kuri Kristo Yesu. Tumaze kuvuga isobanuro y'umusaraba ku Mana. Rero niki umusaraba wari usobanuye kuri Kristo? Kuri Kristo umusaraba wari usobanuye ni cyari ikimenyetso cyo guca bugufi kwe. Abafilipi igice cya 2:5, nubwo yari Imana, yabonye ko Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yicisha bugufi, aramanuka ageze igihe aba umugaragu, yemera n'urupfu rwo ku musaraba rubi kugira ngo ayuzuze guca bugufi kwe kose. Bavandimwe, John ntubura aho ngaho uyu munsi iyo Yesu aticisha bugufi ngo yemere igihano kibi cy'umusaraba. Abavandimwe twavuganye bose, abari mu Buholandi, abari Oklahoma, abari aho hose banyumvise, tituba dufite agaciro dufite uyu munsi, ntabwo twabaga connected uyu munsi, ntabwo twavugaga ibi ngibi kuko twabihujwe n'umusaraba wa Kristo Yesu. Niyo mpamvu tutakiri abarundi, tutakiri abanyarwanda, tutakiri n'abanyamurenge, twabaye famille chrétienne, twabaye abana b'Imana kubwo kwemera ikimenyetso cyo guca bugufi kwa Kristo Yesu. Yemera umusaraba k'ikimenyetso cyo guca bugufi kwe. Cya kabiri, Yesu, kuri Yesu umusaraba wari igisobanuro cyo kudapfa no kudaheranwa n'urupfu, kwemeza abantu ko ari we ufite kudapfa iteka. Haleluya. Amen. Umusaraba wa Kristo Yesu yawemeye kuko we yarazi ko afite imbaraga z'urupfu mu kuboko kwe, yarazi ko umusaraba urupfu rutamuherana. Ashaka gukora manifestation, ashaka gukora demonstration, ashaka gukora pratique yuko abazapfa bamwizera batazapfa iteka ryose azongera kubazura. Ashaka kutwereka yuko umusaraba ari igisobanuro cyo kudapfa, ari isobanuro yo kudaheranwa n'urupfu, ari umusaraba, ari ikibazo kitwemeza yuko n'abapfuye bose yazutse, yarabazukanye bose, akorana defile muri Jerusalem. Oh haleluya. Akorana defile muri Jerusalem, abereka agaciro k'umusaraba. Oh haleluya, haleluya. Amen. Oh haleluya, my friends. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cyari igisubizo cy'ubushake bw'Imana, kuko ni cy'Imana yari yarashatse kubwo guca bugufi kwa Kristo Yesu, arawemera. Reka rero tudatinze turebe insobanuro y'umusaraba kuri twebwe. Niba umusaraba ufite icyo uvuga ku Mana, ufite n'icyo uvuga kuri Kristo, ufite n'icyo uvuga kuri twebwe. Kuri twebwe abakizwa, umusaraba w'Imana n'imbaraga y'Imana ihabizera bose abizera bose gukizwa. Harya twasomye Abikorinto ba mbere. Niba kuri twebwe kandi umusaraba ni umugabane w'ibyirato byacu, is our share, ni share y'uwari we wese y'ibyo twiratana, is our pride. Umusaraba, the cross, is a Christian pride. Uwari we wese nicyo twiratana. Abantu biratana za lisanse, nanje ubwanje nigeze kwiratana idiplome ya doctora hagati y'abandi batayifite, abandi nabo biratanya amafaranga, abandi biratana ibihugu barimo, ariko abizera biratana umusaraba wa Kristo Yesu. Bibiliya yatwasomye ngo kuko ari wowe waduteye gupfa ku isi, n'isi nayo ipfa kuri twe. Isi ntishobora gupfa itishwe n'umusaraba, nawe ntushobora gupfa utishwe n'umusaraba. Ni ukuvuga ngo wowe ugomba gupfa ugahambwa mu musaraba, isi nayo igapfa igahambwa mu musaraba. Ni ukuvuga ngo umusaraba ni umugabane w'ibyirato byacu.
umusaraba kandi kuri twebwe n'umwuzuro wo gucungurwa kwacu. Nubwo bazanaga ihene, nubwo bazanaga intama, nubwo bazanaga amaraso yandi, nubwo bazanaga ibitambo, nta cyana kimwe muri ibyo bitambo byose cyari gikwiriye kuducungura keretse umusaraba wa Kristo, urupfu rwe kubyemera gupfa no gusuka kwe. Cyari igihano cy'ibyaha kiduhesha amahoro. Umusaraba kandi yari assurance yo kubarwaho gukiranuka. Iyo ngiyo iwanyu mugira za assurance nyinshi, assurance y'inzu, assurance ya telefone, assurance y'abana, assurance y'imodoka, buri kantu kose iwanyu kagira assurance. Ariko rero hano umusaraba wa Kristo Yesu wari assurance yo gukiranuka. Muri mwebwe mwese ntawe wigeze atanga insurance yiwe yo gukiranuka. Nubwo watanga ibingana gute, ntabwo Amerika yakubikira assurance, yaguha assurance yo gukiranuka keretse umusaraba wa Kristo Yesu niwe uha insurance yo gukiranuka kw'abakene n'abakire, kwa hasi n'abo hejuru. Iyo biza kuba ari insurance yo gukiranuka kwacu ituruka ku byo dufite, bamwe ntibaba barabibonye. Abari muri Amerika mwo bikoze kuvuba vuba, abari muri Afrika byo tugoye. Ariko kuko ari amaraso ya Kristo Yesu, ari ukuyemera gusa. Kuko Bibiliya tubwira ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe, that is your insurance. Insurance yawe izaba yoroshye cyane. Ça c'est votre assurance y'agakiza kacu. Niki? Ni umusaraba wa Kristo. Ni impinduka y'amateka, ni impinduka y'amatwara, ni impinduka y'imyumvire. Utaramenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Reka nje gusoreza kuri aka kantu insobanuro y'umusaraba nk'igiti gisanzwe, kuko cyari igiti yamanitsweho. Ariko muri Edeni igiti cyari gifite une grande signification. Igiti ni ubuzima. Ahantu hose hari igiti minsi ko haba ubuzima. Mu butayu ntihaba igiti kuko nta buzima bubayo. Rero muri Edeni hari ubuzima kuko ntihari ubutayu, hariho ubuzima, life, vie, uhayi. Icyo gitero kwitorero kuri twebwe abakizwa, icyo giti cy'umusaraba cyahindutse kuba ubuzima. Niyo mpamvu tutari mu butayu, uwo musaraba utaraza twari ubutayu ubuzima. Ariko uyu munsi wa none ntabwo turi ubutayu, turi ubuzima, dufite ubuzima kandi turi ubuzima, dufite ubuzima. Muri twe hari ubuzima kandi dutanga ubwo buzima. Bwana asifiwe sana. Amen. N'umwambaro, igihugu n'isi yose, ibibira, imisozi iza yambara ibiti. Ahari ibiti ntihaba ubwambure. Ahari umusaraba wa Yesu Kristo ntihaba ubwambure mwabagabo mwe. Ahari umusaraba wa Kristo Yesu tugenda twambaye. Niyo mpamvu Yesu yabonye itorero muri Galaudikiya arababwira ngo mwirata ko mwambaye ariko mwambaye ubusa. Arababwira ngo nimugure kuri njyewe imyenda mubone, bagure umusaraba, bagure kwemera agakiza, babone kwambara. Oh haleluya, haleluya. Igiti ni ubuzima, igiti ni umwambaro. Gusoza, igiti ni umutako. Ahari igiti hose haba hari umutako, hari amahumbezi. Igiti ni umutako, haba mu ishyamba, haba mu misozi, haba mu bibaya. Rero niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo itorero kubera igiti cyagize n'umutako w'isi yose n'umutako. Rero njya gusoza umusaraba, mbabwire amagambo 7 y'akamaro k'umusaraba. Umusaraba dusabwa kuwukoresha nk'urukingo rw'icyaha n'icyorezo icyo ari cyo cyose. Je répète, umusaraba duhabwa kuwukoresha nk'urukingo rw'icyaha n'icyorezo icyo ari cyo cyose. Umusaraba dusabwa kuwukoresha nka password y'ubuzima bw'impagarike, ubuzima bw'imbere n'ubugingo no mu mwuka ndetse n'inyuma mu mubiri. Umusaraba nka password ya none y'agakiza, ukaguhesha na access yo kugira uburenganzira bwo gucungurwa kwacu, salvation, uburenganzira bw'umutekano wacu, amahoro, uburenganzira bw'umutekano wacu n'uburenganzira bwo kurindwa kwacu. Umusaraba uduhesha uburenganzira bwo guhabwa inkomezi n'imbaraga.
Iyo mpamvu bivuga ngo yakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira. Mugire kwibuka Pasika nziza muri iki gihe cya coronavirus yakwiriye isi yose, yananije abaganga babuze iyo berekeza, amatorero yafunzwe, yayandi duteraniramwo, ariko imitima yacu ntabwo izafungwa. Tuzakomeza dusenge, dupfukame dusenge Imana, kuko dufite umusaraba wa Kristo Yesu k'ikimenyetso cy'urukingo mu mibiri yacu. Ntimugire ubwoba bwa corona, kuko indwaro ya mbere ya corona n'ubwoba, ariko Bibiliya iratubwira ngo yazamwe n'umusaraba utumara ubwoba. Mugire kwibuka Pasika nziza rwa Kristo Yesu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe n'imbaraga y'Imana. Niyo yaducunguye, iducunguje amaraso ye, niyo waturemye kuri wa musaraba, imaze guhanagura rwa rwandiko rwaturegaga, ikarubamba ku musaraba, nuko ikaducungura. Ariko twebwe abari hano n'abari kure, nta kindi twiratana keretse umusaraba wa Kristo Yesu, kuko ari we wadukijije. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibane namwe muri iri joro, ibasinzirize neza, ibahereze umusaraba, ibibutse umusaraba, abatawufite bawubone, abo wagiye kureba wigize bugufiya, kugira ngo twongere kandi twibuke umusaraba wa Kristo Yesu nka pasiwadi y'ubuzima bwacu, y'agakiza kacu, nk'urukingo rw'ibyaha n'urukingo rw'ibyorezo bitwugarije. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Dr Kavoma Benjamin, utuye Nairobi. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Shalom, shalom. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ndashaka kuririmba Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Nzohora nguhimbaza mwami, nzohora ngutazira, namamaza ibikorwa byawe. Emmanuel, yenububasha, yenicubahiro, yeringanje, Mana nziza, umukunzi mwiza, El Shaddai, Elohim Jehova Jireh. Emmanuel, yenububasha, yenicubahiro, yeringanje, Mana nziza, umukunzi mwiza, El Shaddai, Elohim Jehova Jireh. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira, namamaze mwami urukundo rwawe. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira, namamaze mwami urukundo rwawe. Emmanuel, Yesu ubasha, yenicubahiro, yeringanje, Mana nzima, umukunzi mwiza, El Shaddai, Elohim Jehova Jireh. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira, namamaze mwami urukundo rwawe. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira, namamaze mwami urukundo rwawe. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira mwami, namamaze mwami urukundo rwawe. Zohora nguhimbaza, zohora ngutazira mwami, namamaze mwami urukundo rwawe. Namamaze mwami urukundo rwawe. Namamaze mwami urukundo rwawe. Namamaze mwami urukundo rwawe. Hallelujah.